Haraki ni memang sebenarnya saya ada basic lah untuk baca Quran ni. Tapi sebab macam kita tak selalu baca. Sebab apa? Sebab tak berapa nak faham, especially part yang panjang pendek tu. Dari huruf tu macam yelah, kalau kita kenal lah, cuma kan sebab bila lama tak baca tu memang akan jadi problem lah. Tapi bila dengan masuknya kelas haraki ni, dah tahu panjang pendek mana untuk bacaan tu, jadi lagi sedap. So kita lagi confident untuk kita baca Quran lah. So memang nampak lah perubahan pada sebelum saya join kelas ni dengan selepas join. Masa sebelum join tu memang bila baca tu rasa saya guna baca pakai digital Quran, sebab kita follow apa yang apa kari tu baca, saya ikut sebab tak confident untuk baca sendiri kan, sebab tak tahu betul ke tak kita punya sebutan panjang pendek. So memang saya bergantung pada digital Quran untuk betulkan bacaan. And then tapi sekarang ni bila dah masuk kelas haraki ni, alhamdulillah saya dah tak baca lagi melalui digital Quran, saya memang baca sendiri. Dan sebab kita confident kan, yang mana panjang pendek, and then macam huruf tu memang insyaAllah kita memang baru kenal lah. Cuma yang penting panjang pendek dengung tu sekarang dah, sebab bila adanya kelas haraki ni saya dah confident untuk baca sendiri, tak perlu guna digital Quran lagi dah. Tu memang rasa macam puas hati lah, sebab kalau kita baca macam ikut orang, kita rasa kepuasan tu macam kurang lah, sebab bukan betul sebab kita follow orang kan, tapi bila kita dah baca sendiri, kita confident, so rasa macam puas. So everyday kalau tak baca Quran rasa macam something missing something lah, macam ada at least satu muka dua muka tu, insyaAllah try baca.